Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qavar Jinoyat kanal katılımcıları. Bugün 4-iyul 2024 yıl biz Oş oblası Çoğalay rayonuna geldik. Şol жерде dereже серуш болуп жатат. Бүгүн таразы эртең бой болот. Бизден алсабай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Ошону менен бирге бизге спонсор болгон Каймак спорт клубу жана Мартин спорт клубуна терең ыраазычылык билдиребиз. Бизден алсабай лайк басып комментарий жазып коюңуздар. Кеттик чегерейик. Мына тугандар келдик азыр. Караңыздар. Урматтуу тугандар, азыр келдик. Ушул жерде Анижан обласынан келген туганыбыз бар экен. Ошондон кичине сөз алып койсок. Assalamu alaikum, өзү таанышып катып сүйлөп коелу. Assalamu alaikum. Biz O'zbekistondan Andijonga keldik. Qattiq rahmat. Kırgızstan'a kaçıncı yol gelişiniz? Kırgızstan'da kaçta geldiniz? Kaçıncı yol gelişiniz deyim. Kaçıncı yol öttünüz? Köp o'tganman. Olayga birinchi yol gelişiniz ha? Ularga birinchi marta keldim. Yoqdi? Juda chiroyli, go'zal. Tabiatlari juda chiroyli ekan. Alloh sizga ekan. Kımız içtiniz, içmediniz mi? İşte kırmızı işte mazza. Taza ekan? Maşallah. İşinize iyilik. Erten görüşeceğiz, Allah nasip etsin. Seqilmay keling. Мына туғандар қараңыздар. Азыр Өзбекстан, Қырғызстан, Қазақстан ham келіп жатады. Азыр шол жерде ертең ереже серуш болады. Бізден алсабай лайк басып комментарий жазып қойыңыздар. Мына туғандар. Бас ертең сағат башталады. Мына туғандар, тыныш болыңыздар, ертең дағы көрісеміз бұйырса. Бізден алсабай лайк басып комментарий жазып қойыңыздар.